Hagan riu terik unaitung arajar RVR ka parti UDP na umsning constituency. Hapo kajingilam uba Don Kupar Sumer kum presiden kelapenlong i kajingilang jong kinong kitkam jong ka circle na kabenta banyathir yathain sani habayadei ba kajing penklain ka parti ha umsning constituency bat kiwe de kimat kiba akhman. Katkum uba Don Kupar Sumer habakran skilar pathai khubor ulai thu bahakani kajingilang laikran ki south li kiman ki bakongsan ki bakantup kamat ka baningkong kalong balayo ai ka report trekam jong ka parti ka balaya hakini ki nyo banai tam ban penklan ka parti no president ka baar kajingikran habaide ban penkre na ka benta ka election ar pulai ka balai kalong balarai ban yakendu shen ya ka sarkar na ka benta bandawa na ka sarkar ya kimat bakongsan ki badan kam ha umsning constituency bat kabasaw laikran na kabenta ban penthmai no ikinong kitkam jong ka parti bat ban pediang ru iki balarai ban wan penyeso syaka parti UDP. Uba Don Kupar ulai thu baka parti kadang syuyok pediang ya ka sithi na ka umsning constituency people forum lani ka UCPF kabala terwa syaka UDP ban penklain ya ka parti na kabenta ka samoy election ar pulai syaka ying dorbar thau ain ka jella. Halor kaniu ba Don Kupar Sumer uloong baka parti hi ka pediang sngobha ya ka jingterwa ban penklan ya ka parti katba ya ka tiket baka UCPF kalapen bena bau ba Sunshine Makri ubalong ukertong bala kersan de kinong yalam ka UCPF ba unyo ya ka tiket na ka UDP utay urang ba uloong ba uno bapan tiket uday ban rungswa kumudukhat bapura jong ka parti. Habayde baga jingkwa jong ka UCPF ban penklain ya ka UDP uba Don Kupar uloong baga jingyelang kinong yelam ka UDP na umsning kilarai ban khot ya keranswa ya ki sangut kinong yelam ka UCPF haka khat santerik unaitung arajar arhoar. Shushu ula pentikinaru bau ladap yai kembah nyau tili ki benai syadien ban lur ban lum ban lang ya ki pajba ban penklan ya ka parti ban wanra ya ka jingjab jong ka UDP house nam pulai baru loong ru bahadu menta na ki dekhot ka UDP ha umsning ompat don de ki weipat ki ban pan tikan bat dei tang ma u marwei ubadang pan ya ka tikan daga bayat lengba ki lenti ki badai hadu bandapoi ha kami jong ka election committee jong ka parti UDP. Kalami pajba sakawai pat kajing terwa na kinong yalam ka UCPF bau kertong jongka uba Sunshine Makri unya khun daga ba unpan tiket na ka UDP bat kane kan song hakarai jong kinong yalam bahalor ka UDP rengkat ba kajingmi na kajing yakran ha kajing kenduk lang ha padang kinong yalam ka UDP ba ka UCPF ha ka khat santarik unaitung ar. Kila address nga kung president ka subject kalong man penyeso syaka parti UDP kali hasil kebasim itu karai ke jilong meeting ke jong UCPF haga arpunyo terik mention benai ti andai habis kan ni syuting yo ba kya peni ba u ka UCPF kalau dol la jong u candidate uba Sunshine Makri amda election arpulai kani ka contradict ni ka pen itengku ya ke ba kum ke parti election meeting haga hata tarik mention benai dan ke circle executive committee circle executive council emergency ke bang nasyong apa Sumer dorbar syong ke ba ngilai sibun kimat ke juhi ba ngilai do condition amat ngimdon menu kondit bepan tiket naga UDP napa umsning circle di lapau tengah jonga ba ngilai sim ya regimen jolang maro ba kerteng jonga lapha syaka district election committee dan ke kopi lu syaka state election committee de halo kali ke city ke bab ai balasain de ba arbi syadap kum president secretary ba Aibor Singkli ba treasurer ba Sunshine Makri naleng member po mai kermene ngiso ngimpat syai kali city haju ko por ga subject kolong ban penso syaka party ban haju ko por kapan pa bagi udai candidate nam tak election arpulai MLA di ngidon naga bamsyai hadin bangilayo kajing ajimut nagbubun gimamba gibalang ngina sim karai ba ngin khotshwa ya ki nonglam jogas UCPF ha khatsantarik mentau benai sauji ba ngin sa ai dari city ki official ba kinwan mi ki representative na UCPF kumba sanmut AA bani kendu bani ngi bani ter
ba na kai ko na rim kai ga jing yu ba ki kwa ban don sa UDP de se hani tho ban klan chi shu ke parti ngilong gi baklo na le ngam meeting circle ngilong gi baklo ban pedang yen no ki bawan ban nesno sa parti jaga jing tumu kalau ban klan gi parti ngilong gi baklo ki ba kani ke jing ni ke sur na UCPF ka penyi ba ka pum ka parti UDP ka don gelenti bagi paiba Indonesia ni bagi kerman scam ro ba kum ka parti UDP ngin yalam ngin sokar hosnam arpo arpulai tilang jungi ngi pediang ya kani ngi sa pediang isti andang ngai kendo ka meeting ka bandan ka santrik ban ngalarai ro ban forward ya kani ka city Shaka district Shaka state bagi ai kopi Shaka district ban shim ni garai ka banta dalam kam ngi ku ba umsting circle UDP ngin dan ka delegation bakendo ya ka state parti hibar kawai. Dekatnya kung bakalong menta naman niyo so ika orang saya ka ba kini UCPF arangkap pa sa siya mo pio mo rin kandige. Kini kilong ba kajero to ki UDP ka longo patimpan ng tiyak mo kanya election mo. Teka ka rules and regulation ng party UDP. Lakan ay ticket na yung ba sa siya subo lalo pa. Baik, kata kawan hadir ke kum constitution unu nomor 8 tiket UDP habde sya member jong parti yang menta udang dehi jong UCPF andala biang berkhat kini gijing thok sti juki ban kin ai ka clarification halor ga jing thu juki ya ka parti ni sepek lalong member jong parti ni sepek man ngi mentang pandang badong ni e register jong state parti berakoi nagli to ki don am pat ya ka jumlah waktu kun bayu ke election azal pula. Lain tu kan layak mentah lain nyu benai bangai tu pi haka Central Executive Council jong ke Umsting Circle kan pratading ngilarai ban peniang lamun menjulang moro bangan di kandidat jong ke UDP arpo lai. Hot kini ke jingkam jong ki UCPF kimpat semla isno seka parti. Hari kala elam baklaru ya ka Umsting konsi barakoi kamtam ni kini nokit kam ki bait ki badan berka parti biaine kala pensutu bakla ya borok ki paiba nok syong ki bakarsan ya UDP ki ba kim sutu syu mono dei kandidat hari ngasim ke kebu hani lembaga media press ba ka parti UDP halu mentahi kabalarahi officially kan dei ka tengjonga jele ini election ba dia mentahi nama kila pustu bakla nama kasim ni ba kajing pustu bakla ka jongki itu karai ke meeting aku jotorik kabaki ki political opponent maki balik persya ki bayar awai parti political parties habagi le cikino kikam juga parti UDP yang ba ibadan sumer mi tiket show alieno badni utawe ongkumta te kani kabu ya ka parti aga jinge ka bakha te ngi la kiwan namanta ban klanja parti ngilong ki bakro ngilong junsur ke mesin ngi kemen handai pan kajing tumu ki orang tang banyo ya ketika te ngai i ka ba kata banikan toh wisbon ni ka executive committee jong ka Umsting Circle UDP ngidan hadu south league agenda ka bangilaikan ka agenda ko nang kong golong ngila ayo amna ai report rekam jong ka parti nagaliang jong ka president ngila batai ka jinglong jiman jong ka parti but kung presiden ngilayat mental aku banyo benai tam aku no ban penklanya ke parti ban selok tinggal batai lu dikejing ya jong ke parti UDP hapo Umsning konstitusi ngilai kerana ban penklan ya ke parti ban penkre ya ke election MLA hapo arulai kimat kiba ngibu akaman kum ke parti shen ngin saya kendo ya ke sarkar MDA menda ba kimat ki bang ibu akhmat du jong ka Umsning konsumsi ke bang ibu long ba ladi ke por bangin upgrade ba ngiladi banyo ya ka upgrade ke Umsning sina di blok syaka Umsning Civil Subdivision kani gara di mentoi sibun ya ki nong song om tang ke Umsning handai ki ba ki nong song ki dio si mentoi
to kabahan kalong akal yang kot kekiang iba kade kadi kawi kemat kaba kata bahai pai ba jongi ngi ba ka civil hospital longpo kalong kabakapnya kala kala jalan aja sekri pai ba tinggi ba kali ka community health center CHC Umsning ba ngin upgrade ngin dawana sarkar ba lagi bandio no ka civil hospital kabangin yo ka sekri ka ba nam ta ki pai ba jong ka Umsning konsui ba ki silong ki ba marjar marpa ki ba sekri pat ki konsumsi to ngila kendu ban pentamai ya ki nongkit kam jong ka party te namar ba ka election galajan marbun ki nongkit kam ki ba don ki ba medan syu ban ni se han isla par the ki jing khlat na jong ki ni don kam ki post ki ba don kam ban shuffle ban ban klan ya ka party tela di sini bangin syukur op ia ki member ya mentah